Эки эргин көркүчүлөрүбүз. Аян Дудал деп тамжылганын элжиглик үндүрүгөзүн бара алгадырдыр биз. Студияда Марат Энбекей. Бүгүн өрттүнген күнүн Любовь Торжуевна сарыглар демдеглеп этип турар. Ол чаптанжык, чараш ие ажы төлүнүн энерелдик авазы, күнүткелдик, кады чуртааны эжинин быжык чолун кийжи. Мерген угааныңар, арык сеткилиңер, кезээ шагда биздин сеткилибизди өртүп, эмнеп чоруур. Силерге хей адыбыз кийип чоруур угбабызга, каңдек быжык адыкшылды, хууда амыдыралыңарга амыр тайбыңны аз кежикти, черле төнмөс, өрүшкүдү хүннерини күзөдүбүз. Чырык чаабай күзөлдөрүңөр поттанылы чорсун. Биздин арабызга чүз карчы эди чуртаарыңарны йөрөп турбуз. Күндүткел биле туңмалары, күдөйлери. Түрүндүнген күнүң отко төрелдериң баралгап кел өрүшкүлү белен дудо өндүктериң сени Çaylarını ergip çorar, senga sonar belen kıldı. Çayların gazı öngür çarar, çiçeklerini çoğaldı. Şilip algan hovar belem güzelliğini kandır bastı Çitmez ömrüm uyan çeçen Güzden erter çurta bastı Senge sunar belen kıldı Şener dargan silip şutkan Almaz bile karak tapkan Aldın bilsek bilen töptü День рождения твой, светлый праздник Смех друзей заполнит твой дом Солнце луч веселый проказник Нежится на платье твоем Ни цветов, ни украшений Я тебе сегодня не дарю Я люблю два нежных слова Сердцем и душою говорю
Тамчылыгыбыз моң эле тозулду. Силер бүгүдөгү чүгүлө экини күзөдүм. Байырлык.